Ti agduduma apasamat itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa. Kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho. Ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda ka din ni Cardona na? Anya ti masapul mo iti anak ko, Gemma na ko. Ti sustento nga iti putot na nga apo ko yun, nana. Ay nawaw, awan impaw itnaken kaaya. Awan, nana. Di na pa'y nga rod replyan dagiti text ko kenkwana. Ay, naglokon day di atao. Sapay intugot mo ti apo ko may. Awan mo't ngamin pangibat tsak, nana. Sa dino tinapanan ni Cardo aya. Ay, day tatidyak amaw. Saan mo't ngamin nga agpakada no kasta arum mo ar. Talaga aka sa pulak ti kwarta, nana. Sa anak ang makatrabaho, tawan mga awir iti anak ko. Ala, sumrag kayo pa ibalasang ko. Siya kung timangtad iti kwarta. Ngam sa nga ribo laang ti maitid ko, taiso laang matikabailak nga itulong. Okay laang, nana. Isupay mo't ang igatang mi iti masapsapul may. Bakibagan to kin ni Cardo nga agipawit iti kwarta. Tawanan lamutan ti putot na. Anya ti kunam, Elsa, bakit? Kinisayak iti sa nga ribo ti kwarta nga impadulin mo kanyak, lakay. Ay nawo, nang usaram iti sa ngaribo. May itay ti ex ni Cardo nga anak ta. Intugot na ti apo ko ta. Awan ka numagayam tinted ni Cardo a kwarta para iti anak da. Intid samad ta ni pare Pipito titangdan na. Day ta nga road. Ti amok akat inikan na ni Gemma. Saan mo't gayam? Ay, pauna yan day talalaki. Di na mo't aramidin ti responsibilidad na iti anak da iti ex na. Daytan sa lang mo't agputot ti paglaingan na. Ay, jak amoy ti day tiya tao. Agsagana day tanga tao. Agawid lang. Talaga makangag kanyak. Ay, para manamkit di ah. Awan mo't manaknakam day tiya tao. Ay na, agyaman naklaunay, Cardo. Para itian niya, Aileen. Wen tain libre nak iti paborito a restaurant. Sigama. Siyempre, napatig ka kanya. Ket, sa dino nga iti sumaruno a papananta. Amumun ah. Ha? Nagsaritaan ta day tasan ka di? Kasla madanaga na, Cardo. Kanya ko matipagdanagam nga eh. Jak amu ngam basta. Madanaga na kaunay. Ay naw, awan rumbo na pagdanagam. Nasaya atak mo. Siguraduak nga awan tidaka sa mapasama ken ka. Kabayatan ti kadatay jay. Okay, no kasta ti kunam, Cardo. Di ka nga pinagpanunot iti negatibo. Nasaya atak atao ko nakmat. Ngam dinak pay mat inpaamam mo kadagiti dadakkel mo. Ipamamu kan to. Kung saan pa nga kita. Ket, kaano ngay nga rot? Ibagaktuhin ka. Nukana. Asino ti kaduam anag hotel, sika, Cardo. Hotel mo nga ibagbagayo, tatang. Ay nawaw, di ka man nagintidiam mo nita. Nakita na ka ti kasinsin mo. At da kaduam ababay asimrik iti hotel, iti sentro. Ni tatang mo. Dakas ayan makirelasyonak manayin. Awan kami mutan kini Gemma. Ay napo. Imbay ni Gemma nga ex mo dito'y balay ideon ka. Ay ti maimba ka di Gemma, tatang. Nalipatam samot nga daputot mo kengwana. Tay talaang mo tagtawad kanyak tam muna. Natural, anak mo day jay. Asino kumati mga ramin iti responsibilidad mo. Agtrabaho mo't nga mina. Kasano ang makatrabaho di tao. Kat adda nga ron ti anak yung asasikaswan na. Agpampanunod ka kade. Agbain ka mo't agar daw. Agbain damot Kinayat damot lang di kas di tatang. Siyak lang kaya. Mutual decision mo na yay tatang. Ay la, jak amukin ka. Talaga na puskulan di pa nagruprupam. Naimbaglaangan, tanaranaan ka dito'y balayaw. Ay nawaw, kanya di masapol mo, Gemma.
Di ka maasyan itiputot mo, ah? At datintid ni nanang akwarta ken kay di may kayo dito sana ya. Sa nga ribo lang tinted na. Agtipid ka mo't ang amin. Ay nawaw, iti panagkunam ka di, kat umanay ti sa nga ribo para iti 2 bulan? Anyang arog ti maaramida, kat awan arog kwarta. Una yun, ti kasta nga ugalim. Nagadu ka numat, akarim iday. Itang addan anak ta, kasta ti ibagam. 2 atawanan ti anak ta, ngam awan pa'y usto na itulong mo mat. Pangaasim ta di mo dadaulan taldaw ko Day tala ang gayam agputot ti ammom. Ti kunam ka di, kat gwapo kan iti kasta nga aramida. Ay, pakpakawan kardaw. Lima gaso. Awatan ta pumanaw kayo ni tisang wanak. Naimbag abigat yo, nana. Nadamag ko adito iti pagnanaadan ni Cardo. Ha? Sino ka? Anyat masapol mo iti anak ko. Ay kuha, nana. Siyak ni Aileen. Nobyok ti anak yo. Kaya't ko ang makasarita ti anak yo. Ngamin, si Kukun ti umuna nga anak mi. Anyat kunam? Si Kukun ti umuna nga anak mi ka ni Cardo, nana. Anya? Ay na, apaw day talalaki. Anya manan di mang mangag ko amasikaw. Ay, tinalaing aputot mo nang sikog manon. Ha? Sino ka? Amangan mo't no ulbod ti bagbagam. Ay na, saan nga ulbud ti bagbagak, tata? Atoy, kitaan nyo, tiladawan mi ka ni Cardo. Lukas ta. Ang daman gaya mo, ti sinikugan da jalo ko? Ni, anya ti kayat yu asawan, tata? Maikadwakan na ilawan na kong. Anya? Di mo ka di amok ti background ni Cardo. Tinbaga na kanya, kat single ka numat, tata. Ay nabalasan ko, single nga agpaisaw, ngam adda anak da itex na. Di nanto pa'y maitad ti masapsapul ti putot na, ninayunan na pa'y lang manan. Ay nadyak amon. Ne, abay kasama tatang. Dumanog kayo mat. Kurang pwede ka. Mangibabayin ka launay. Awanda mo kabasol ko kada kayo. Imay na ilin dito'y balaytay. Agdatagsan ka no. Kat sikat si amat si sigubna. Ay nawa, nakiwin na swasak mo tan iti na babae. Di ka mabain iti kastangar aramidam. Saan ko mat iti a pinilit tatang? Wala, ngam nagulbog ka kinailain. Tsak magustuhan ti kastangar aramidam ba? Di ka madalaga tatang. Suportarak ti anak mi kinailain. Ngam tila ang anak mi Di mo tupad na suportaran di anak nyo kan Jema? Ninayon ang pailaang manay. Kita ama. Ang mga nuadupay ti si kugam dita. Kas kalaayo piti kastangar aramidam karto. Abas tamang putot latan. San mo tatang? Ha? Di mo niliba. Day talamang putot ti paglengam. Di mo amok tagsustento. Ay, Cardo, agreeing kan. Cardo! Di na lang man. Amuyam at maturog na tao. Agreeing ka tayong ka makipurdiya. Masadudang nanang. Ipalagip ko lang kan ka, duan ti putot mo. Dua ti masapul nga ikam iti sustento. Amok day tananang. Sana masapul nga ipalagip yo. Anya pa lang nga Dr. Orayam. Nagpas ngay ni Aileen, kaasi kantaw. Di bali tati ubing laang mat ti suportarak nanang. Laang, Awan kami mutan kinaili na. Naamiris ko, asaan gayam nga iso ta ideal woman ko. ay nawaw. Kalpasan asinikugam, kasta tibagam, ay pangaasim si Kakardo. Saan ada kami kinitatang mo ti pagparikutam? Sika tinagaramit iti kalukwan, iso atak dram. Anya tar aramidam dito'y balay Aileen. Saan ka di nga imbangakeng ka abriktan? Dahito iti para keng kam. Feeling gwapo ka madanya. Anay ko, saan nakagwapo? Saan nakumaki na yan? Ew, awan ti planok ang makisinubyan ken ka. May mayatan no agsinata. Siguradom laang asuportaram ti putot mo. Tano saan? Idimanda ka. Ay nako, aguray ka nga mina. Saan ka pa nagpasngay? Ngumsustinto mo ti sanggay bagam. Hoy, Cardo, saan asyak ti kalkalabanam? Tadi mo ammo no anya ti kabaelak nga ramidan. No kasta?
Ni Kardumot ti ama ti sikug mo? Ay, Juan, Jack mo ti may papankada kayo iti anak mo, Gemma. Ti imbaga ni Cardo ket single kano. Di na inbagbaga nga dagaya man putot na. Di mo ammo ti background na aya? Saan? Idi pa'y akayat ko amaam mo dagiti dadakkel na. Ngam di na kayat. Tagayam, kastoy ti aramiden na. Talaga nga expert day di alalaki no maipapan iti kalukwan. Naimbag tanabiru kam ti balayda. Wen taada nakasaritak akalugaran nyo. Talaga napuskol ti rupa na day jay. Proud pa'y kadagiti kalukwan na, ay nawaw. Saan mo't asumbatan ni Cardo ti awag ko kankwana? Ay, tsaka maunoan niya nga oras nga agawid day jay. Ay, sapay agpa-check apak manan kat nay. Awanan kwartak nana. Naibusmot laangan ti abasto ti anak mi nana. Ay, siyak paikit din dagparikot ita. Pasensya kayon anana. Awan mo ngamin ti pagtrabahuan mi. Ala, mabit lang takasaritak ni tatayo. Barang adda pa'y kwartana. Dito ako na maturog, Wilda. Sikaan, maano samti maturog dito'y boarding house ko, Cardo. Siyempre kaya't ka pa'y amakadwa. Kaano nga min ngayam amunak iti pamilyam. Taon pa'y day ti plano, Wilda. Ay nawang, saan nakadingay ayatan? Ay, ayatan ka? Ngumtumtang tulad ta ka di day ta. Saan lang nga ita? Okay, orayat. Upat abulan tan. Ngamjak pa'y naamam mo ti pamilyam. Ay, nawa. Saan mo ta ka sa pulan day takit? Tinapatag. Kat ipatpatag ta titunggal may sa. Sa di numan nga tan tinapnapanan day Cardo. Di namot sumbatan ti awag ko, lakay. Aldaman siguro babae na day jay. Ay, siya kung ti madanakan, lakay. Oras yak garod. Ang mga kurak na damanan ti masikugan na dita. Ay, talaga day jay a tao. Day talaag putot ti paglaingan na. Glablabas nga rudan. Siya kung ti maasyang kadagiti babae a biktima na. Umusta mga tanda kita po ko ta kada island ken Gemma. Umay danto ka no agpasyar no mawayaan da. Laimbaglaangan na. Ta saan nga aga pa jay dwa nga ex na. Awan matrumbang apagapaan da. Agpadada, adidan kayat ti makisinubyan iti anak ta. Kasi numat nga minti mayat ama kaya asawa iti kasta klase di tao. Proud amamuto. Anya ti bagam kanyak, Wilda. Agdadagsana, Cardo. Ay no, di nakman rabakin na kasta. Pudno ti ibagbaga. Agdadagsana. Sana mabalin ti kasta. Ipaikat mo dito ang ubing. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Iparigreg mo tasikog mo ko na. Anya? Kalpasan anagimas ka? Kasta ti bagam kanyak? Awan ser-serbin nga ama? Amumat nga awan na talaga at trabaho. Ti ko nam kanyak at agtrabaho ka. Tapno na saya at ti masakbayan ta. Di mo matlagayam kabailan at akdaran timbagam. Awanan kay ti bain. Agbrektan! Anya ti ko na Milsa. At damanan sinikukan ti anak ta. Adda nga raw lakay. Nawaw, talaga amamutot. Sino man ay? Wilda ka no, tinagan na. Talagang awan manak nakam na Cardo Ay, tsaka mo no anya taramidak lakay. Nakababa yung tikas tanghar aramidan na. Kasla ayop talaga. May katlon day taas sinikugan na. Yung kasilasaan mo't ang makarigla itibain. Pitak samot at iti utak na dyan lalaki. Talaga ka di adi ka agnakam, Cardo. Nay, abe akas tatatang. Anyaman ti pagpupudutan yun na ya. Agasam nga iya talo asin ni Kugam. Di mo matngarod tinakdaran. Nakasta, amumeg ti may papankin, Wilda. Awan mohon, Cardo. Diyak mo din pag-arop nga gawin nasuwas kami kin Wilda, tatang. Iso ko matikayat kung ay kalay sa diyak mo kaya tugali na. Dahil ta sa paglangam, itapay lang. Agpanunod kan, Cardo. Di mo orayan ang makarmaka sa kagnakam. No kayat yaw, ituludjula ang dagiti apo kumi dito'y balay. Da kamin ti mga awir kadakwada, tapno makatrabaho kayo, Gemma, Aileen. Okay lang kada kayo, nana?
Amangan mat numataktak kayo, nana. Saan? Day talaang tiyam mo kapamuspusan tapno matulungan kayo. Nang roda pa'y ita, addamanin sinikugan ni Cardo. Anya? Adamanan na ilawan, nana? Ay, wun balasan ko. Nalaing nga agulbod jay anak ko. Isu nga adumot ti mailawlawan ababalasan kan kwa. Hay, talaga siguro akastan ti kinatao na. Di na ammo ti makontento iti maysa. Kasla nga rod ayop. Uray anya a klase ti pamagbaga ti aramiden me. Awan lata. Agpatangken tumeng nga main. Anya lakit di mo dagit ang ubing, nanang. Ay nawaw. Apay nga agreklamo kasi kakarto. Disturbo da iti panaturog. Putot mo dagita. Napay ngamin nga dada dito ya. Una, tamasapol nga agtrabaho dagiti innada. Masara ka talagan. Kastoy tibiyag akayat mo, san ka day? Sana. Nakastila ka na yun. Nasaysayat lang agabang akong. Ay katagdagan ka day ta. Agdesisyon kayong tumot, adakda kayo. Dinakbagaan iti kasta. Ngamain, bunga dagito iti ado akalukwam. Awan sa bali apabasulam, no di ti bagim mulaang. Inosente dagitang ubeng. Napanan ni Cardo bakit? Agtrabaho ka no. Ijay, Ijay sentro. nasayaat ba't ta napanunot ta tagtrabaho? Di na ngamin maanusan dagiti ubing dito'y balay. Inrason naman nanday ta trabaho tapno pumanaw. Binagbagam kumaa. Abangan nun itong madamdamakit at damanin masikugan na dita. Ay, talumatan ti putot na. Dakan kwa na no di pa'y laagnakam. Nanang, naawat yung kaditimpawit ko. Wan, si Mang Putan. Kumusta ka ngay di ta pagtrab-trabahwam? Makapabannog, nanang. Narigat ti trabaho dito eh. Ay kat anusam awan mo tinala ka trabaho ka. Inaldaw lang nga na mabannuga. Dahil tatibiyag a pinilim. Di kan tuma nga mi nagpampanunod. Amom ngawan na talgad a trabahom. Nagturod ka pa'y laeng anang sikog iti talo a babae. Nanang, Kita ang mga nuhinton madamdama kat agdan tumanen masikugam dita. awanin nanang. Nagbalbaliw akon. Narigat mo't gaam di kastoy. Matayak lakit na tagos no kastoy lang. Namin anoon abi nagpaganda ka. Ngam di na kami mat ipangpangag. Oh, makitam day ta mapaspasamak itibiyag mo ita. Nakamiris ako, nanang. Diya akong ulitin, nagitibidot ko iti kalabas. Talaga sa anay, nanang. Good boy na tao itan. Ay, nawaw! Aramidam no anya tinasayaat. Saan laang ati bukod mo apagragsakan ti panunutam. Laglagi pam nga awan na saya at apagbanagan ti tao adakes ti aramid na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agrubuat ako, Nilda. Nalipatam ti balon mo lakay. Saanin, bakit? Ay, nawaw. Apay asaanan? Saan akong nagbalon? Mangan kami layang ni Jai. Naa, itaman pay. Ti kunam kanyak kat agtipit ta. Katun, Mart. Apay nga rod adi ka agbalon ngay. Di bali at ang alakalayang mo timakan ni Jai. Saan ka magastusan, bakit? Kanlo gumatang ki Jai.
Di kan mabanog nga aglutaw. Agpudno ka man kanyak. At dansa matidad dumaamang mangtad itibalon mo itjay. Ne, awan na. At dalaang maamuak, talaga adakas ka kanyak. Mabisin ka ka din, Julius. Sigaman ka, Niki. Nalpasan, di marabit ni Busking ka. Nalpasan, Ayan nga itibalon. Di ko nam kanyak at mga lakay itibalon. Isuasaan ako na nangalay itibalon ko. Adda iti bag ko. Pugtuam no anya ti inlutok a pangaldawan ta. Hindi ako matamunan niya. Siyempre, ti paborito manen. Ay na, nagyaman ak launay, Niki. Naimasa talaga tilutong. Isusiguro akas lalumuklok magak. O sige, ibagam lang numabisin ka ta itad ko ti balon mo. Mabisin ako. Sana kami na namigat. Tawan mo't naimas ang masitay niya palay. Sige, mabiit lang nga ro, tamapan ko alaan ti balon mo. Aggidan ta ang mangal daw, ah? Anya ti kaya ta sa unye nakitak para Julius. Ay no, anya ti nakitang para unad. Nakita ka naggidan kayo kininiki itay. Ha? Ti kayat ko asawan, kat naggidan kayo anangan. Nakitak mo't lang ay iso tinangalay ti balon niyo atwa. Talaga lang anasingit kami kininiki pare. Ay, aganad ka pare. Sigaman, pagpampanunutan na kami bakit iti daggers. No kastag sarasarita kayo, kat madlaw ko nga tati something yaw. Ay nawa, awan ha. Something mo nga ibagbagam nita. Nasingad kayo unay titunggal may isa pare. May isa lang ti sigurado pare onad. Awan ti kahit asawan dagiti magitkitam. Lalaki ak pare. Amok na kita. Garaw mo pa ilang madlawan. Narabian kamot anagawid, Hilda. Traffic nanang. Manmanupay tinagbiyahe alugan dito'y lugar tayo. Ni Julius nga ay. Awan pa'y mat. Ay nawaw. Anyat orasan, ngam awan pa'y anagawit nanang. Awan pa'y mat. Ay naapaw. Narabyan manunday di atao. No sa dino nga ta tinapanan na ah. Ang mga no nag-overtime da. Sapay la kumaat apod no nag-overtime da. No saan nga nanang? No adda nga iti sabali anapanan na. Ay naanak ko, agsarita kayon to itinalapat inton sumangpag. Kunaklakit din no nagawid mo tunday di atao. Wano saan, amangan mat no na traffic laeng. Uray traffic, itay kumapay asim mangpot. Alas 5 ti dismissal day jay nanang. Anyat orasan. Agalas 9 iti rabi eh. Ngam awan pa'y mat anagawid. Agyaman naklaunay, Julius. Agyaman naktaintulod nak dito'y balay. Pasensya ka na. Tajip lang ti kabalak. Awan mo't ngamin budget ko pang moto. Okay lang. At least, adda kadwak anagawid. Agyaman nakmanin na. Awan na nyaman na. Basta siga. Ngam, amangan no agungat ti asawam. Di nang tumamuan. Kasano no adda nakakita ka data kat idanon da kan kwa na. Asino kumakay? No saludsudin na ka ngay no apay anarabyan ka. Ha? Ay nawa. Nalakalang daytan niya. Anya ti ibagam kan kwa na. Siya kung ti makamu agrasong kang kwa na. No adda ti ibagak. Sigurado apat yan na. Okay. O sige. Agawit ang magkarutin. O sige, agan anad ka ha. Inton bigat manan. Sa dino tinagapuam, Julius? Ay nawa. Adda ka magayam dita bakit? Baka pakigtot ka mat. Ti saludsud ko ti batang. Sa dino tinagapuam kunak. Adda nang ibaunan ni Buskanyak. Iso na rabyanak bakit? Sigurado ka? Un bakit? Pudno ti bagbakin ka. Apay nga rod akas sa tilangam. Kasla madanagan ka. Ay, saan ah? Awan ba't amo ka basol ko bakit? Ang taging ganan o patsim ti bagbagak no saan? Apay nga rod adi nakitaan iti diritso. No pudno ti ibagbagam. Atay pudno ti bagbakin ka. Bulodak man nga rod ti cellphone mo. No talaga ka. Inton matamdama pa'y. Nalubat ti cellphone ko. I-charge ko labi. Puludem lang ang inton matamdama. Kunakun ka. Anya ti ibagam onad. Among kading ada asawa ni pare Julius ni kay. Kanuan mat. Ay nawaw. Among matlagayam kat. Anyat kayat mo asawan. Among matgayam nga da asawa na jitaw. Ngam apay a feeling close ka pa'y langgin ko anang. Ay nawaw, agraman day ta abanag. Isyo kada kayo.
Talaga lang agayim kami kini Julius. Rose, Kanuan mat, saan ada kami ti ayan ti parikotan niya? kasano saan? Ganda kayo mo ti mga aramid iti kalukuan? Da kayo ti ayan ti parikot, ikanyo iti dakis akay papanan amin a makikita yo. Anyang itimbaga ti asawam idi nagawid ka, nagungat. Wen, sana ka nagpapekto. Anyang itimbaga na. Sinaludsod na no sa tino tinagapuak. Gamjaking bagbaga ti pudno. Ayun ka, birthday ni Boss Sinton bigat. Mapan ka de. Numapan ka, o di mapanak mat. Ay kat mapana ka. Agpa-night swimming ka no. Kan sigurado nga ado ti arak kan makanijay. O di mapanta mat. Agda kayo lagaan di taon. Ha? Eh, agpapaangin kami lang, pare. Kasta ngagpaiso, agpapaangin kami laang. Para Julius, itay pa sapsapurin da ka ni Boss. Abay ka no, aday paramin da kanyak. Sige, ibagam nga umaya kon, pare. Umay kakiday, dagidantan. Sikangay ni kay. Agbati ka pala dito, Juan. Wan, agpaangin akpay. Umuna kayo latan. Asino da ito, Julius? Ay no, anya dito bakit? Asino to Niki amang sapsapul kang ka iti group chat yo? Ah? Ni Nikki? Asino da ito ababae ko nak? Apay asal saludsuden na no sa dino ti ayan mo? Ay ko bakit? Kasinsin ko dayta. Kasinsin mo kunam. Ay nawa, kay bagpaklaan, kabagyak dayta. Di ka man agululbut, sika, Julius? Kat pudno mo ti bagbagak bakit? Kasinsin ko ni Nikki akatrabaho mo't lang. Kasinsin gayam ah. Katwan mat. Ayun gayam, marabyan ang hagawid ita. Kasangay ni boss, kat ag-swimming kami kano. Anya? Required amapan kami amin, bakit? Saan amabalin alapdan lakmanan? Nangan ka din, Julius. Dalpasin, itay pa ya. Simurot matgayam ni Onad agayim mo. Un nga ron, di ko na kanya kung saan asigurado nga umay. Ngam imay magaya. Sapay nagado tilawlawatin day ta at taong. Punulaw na ito ko nam. Kasla babae dito nga unad. Saan ang makatal na tingiwat na? Marites launay, amin ang makita na kat pakibiyangan na. Ay, ata kayo magamit ito, Nikay. Para Julius. Ay, una yan. Si Murot man ni Tipusto mi. Talaga amang asar da ito atawa. Anya tararamidam dito'y Onad. Awan makitday. Kahit kulang ti makitugaw. Mabaling ka day. Ay nawo, agtugaw kalata ano kahit mo. Ay, Matamamot nga may tinom da boss. Kadya kahit ti mabartag. Iso adi tuyak pa man. Mayat mo't gayam dito pistuyong. Naangin siya. Naglukon day di Julius? Ay nawaw, anya man ang tinaramid ni Julius aya. Kitaan nyo day ito aladawan, nanang. Adda babae akadwa na. Ay wag. Nag-resort da ita saan ka day? Wen nanang, isumot lagayam asimurot. Adda mo gayam babae na ijay. Familiar kanyak ti babae iti ladawan. Asino mo nga itinangisend iti da ita? Di yun saludsuden nanang, basta adda. Sapay sweet da iti da ita aladawan. Di ko na kanyak idi nagsaludsuda, kat kasinsin na kano day di anike. Adaya mo't agkasinsin akasta. Nasa umon nanang, sweet da iti kasinsin na kuno. Babaero talaga, feeling gwapo mo day di lalaki. Nasaya at ma, tinagawid kan, sika, Julius. Ay nawa, tinaksermonan at akasangsangput kulaan. Laban nugak. Anya ti kayat asawan day ti aladawan, ah? Ni, ladawan mikiniki da ita. Nangalamot ita. Saanan ang napatag no asino tinangisen kanyak? Kasta ti kasinsin nga ibagbagam, ah? Ni bakit mo? Awan makita ka mali siya iti da ita aladawan. Kan kasinsin ko ni Niki. Apay ang pagpanunutan mo't iti dakas ni tao. Tagrason pa ilaan. Amok asaan apod mo kasinsin mo day di a babae. At dalakit dilimot a relasyon nyo. Awan na ah. Limot a relasyon mo't nga ibagbagam. Mingmingam anasaya tila dawan. Normal ka di kasta nga aramiden nyo, ah? Kita man, aramid mat ti agasawa, wenno agnobya ti kasta. Noon niya timbagak, isuday jayan Hilda. Di mo ipilit ang mom.
Kasinsin gaya ah. Naimbaglaangin ta na sabat ka, Hilda. Anyat masapul mo unad. Pantayan da asawam. At ang babae na dayday. No kasta, sika ti makinkuko iti dahi adami account? Wan, insent cooking ka. Tamok tirik na ti maluklukaw. Ti ko na ni Julius kanya, kat ag kasinsinda ka no. Kasinsin ko dahi ko na namot. Agkasinsin nga. Oho! Kung kunalaang nilakay mo dayta. Kunaktupay kat. Kita makit sweet dadwa. Kasjay tagkasinsay. Talaga babaero dahi ta Julius. Ay na, Bagbagam to no agawid. Hindi nakiramraman saanan? Isakok dagiti bado na, tauray pumanawon. Ha? Anya? Seryoso saan ko akasapulan ti lalaki akas kinkwana, nakaululbud launay. Anya jay na isa ko nga inruar mo, anak ko. Dagiti bado ni Julius, nanang. Isina kon, tapno na wayada iti kasinsin na nga ibagbagana. Ay nawaw, pudno nga rod ti atap ta. Saan na akasinsin ti babae akadwa na itiladawan? Wen nanang, rason na la ang akasinsin na dayjay, tapno saan tayo apagpanunutan iti dakes. Ay naglukaw. Talaga nagluko, saan mo't agwapo, ngamay na, nalabos mo't ti kinababairo na. Saan lang anam na minsan nga inaramid na ti kasta kanyak. Isu nga ita, palubusa ko nanang, isumot lang asakit ti ulo ti ipapain na kanyak. Apay asimrot kapay laang si kaalalaki. Bakit? Dinakman awagan iti bakit? Di mo na ba sa di karatula ijigit aya? Awanan ti karbangam dito, iso apumanaw kan. Huh? Badum dagiti nakasakaw. Alaam, tapno saan nga isupay ang may warwara dito. Saan ko mamatakas ta? Ay nawaw, nakapangad nga kon Julius. Nawayakan. Nawaya ka ang mga ramid iti kay kayat mo. Sumurot ka iti kabit mo, no kayat mo. Awan bibiyang ko. Bakit? Si kalaan tayo ayatag. Si kalang ti ay ayatak tarupam. Pumanaw ka kidin. Apa yan, pare? Awanan, pare. Insinan na kong tasawak. Apay ka na. Naduktalan na may paman ka na kami kininiki. Nagpamarangak nga wantang mau. Narigatin umaamon na siya kinangindahanong kinibakit na. Among pare, italahan nga naka-Amerisak. Kamaligayam tikas jay. Nasingid kayo launay kaming kininiki akatrabahuan ta. Day tatipidot ko, pare. Namok kumakas ti pagbanagak. Linikliga kumanda dya babae. Kita paray. Ang mga umay agreklamo ni bakit mo dito. Kat ikatunda kayo ni Baus. Sapay di na kaya tikas jay. Ununa ako ni boss, pare. Agrisay naklaan, sakbay ang may babainak. Likliklikan na ka di, Julius. Ken nadamag kung agresign ka kano? Anya ko matibibiyang mo. Lipatan tan titunggal may sanigi. Ay nawaw, kalpasan ti amin. Namiris ko ngay ayat agayam ta sawak. Anya? Sa napod na pa nagayat ti marikrik nak paragin ka. Kahit kulaang tag-enjoy. Anay ko. Apa sinipat nak. Dayta ti ganabon. Awanan kay ti bain. Kalpasan ti amin. Kasta ti bagam kanya. Ha? Feeling gwapo ka mat. Lupap to malatagong mo. Bakit? Nag-resign na kiti trabaho. Anya ko matibibiyang ko no nag-resign ka. Tapno awanan ti pagdanagam Ay nawaw, awanan ti bibiyang ko kan kakunak mo. Di uray sumurot kan iti kasinsin mo nga ibagbagam. Pangasim ko maata pakawanin na ko. Uray mapakawang ka. Saan ako na makisinublian pa kang ka? Please, bakit? Ay saan? Uray anyat ibagbagam. Ay. Saanin nga agbaliw ti kapanunutak. Di bali, tawan mo't anak ta. Agbalbaliw akon, promise. No awanan ti ibagam, pumanaw kan. Uray agsangit ka pa iti dara iti sangwanak. Saan ako na makisinublian kang ka, Julius? Naibusan ti pasensya kang ka, period. Ay, nawaw! Di ka agaramid iti kalukwan. Tano maibus ti pasensya ti asawam, awan to ti sublianam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay na, bagay mula unay tabuok mo, Mari Rebecca. Tabulaan, nakpailaan mo't Marimina. Saan Iti anya aga po abulaan ka ngay. Pudno ti ibagbagak Mare. Talaga abagbagay mo ti kasta akulay ti buok. Kas kala artista iti kasta alangam. Alawo nun, siya kung ti agbayad iti reband mo. Di, saanen Mare? Nakababain mo't kang ka. Itapay, Mare. Katno namin anumutan nga in libre ka. O sige, sika ti makaam mo. No ada extra manim, di sika paylaang ti makaam mo nga agbayad iti riban ko. At damot ket di kwartak dito, Mare. Agyaman Mare, nakalibre akmanan. Ay nawaw, awan anyaman na, Mare. At damot ket di kwartami kan lakay ko. Uray may salaang tigayom ko no kaskeng ka. Naragsaka kon Mari Rebecca. Ay no, nakulayan manin ti buok mo. Nagpasalon kami kan Marimina, Daniel Lakay. Isumot lagayang maunat ti buok na dinasabat ko di tadalan. Anyat makunam ngay, bagay mi kadimo lang. Amangan ko nakno si ka manin tinagbayad iti riban ti gayem mo. Siyak ngagpaiso Lakay. Gayong kumot dayjay. Ay nawa, agpampanunot ka di Rebecca. Kanain mo mo't nga ilibre day ta agayem mo. Saan matakanayo na? Sagpaminsan laang mo. Panyasag paminsan nga ibagbagam nita. Katnugalanti ka launa iti gayem mo. Ay nawaw, dakas ti agim imot, Daniel. Aday bagak nga imutamida. Ti kanyak lang, kat kisayam ti kinagalantem, bakit? Adda ka dila kumabangos na naton niya. Ay, adapay, mano a kilo ti gatangam. May 1 kilo laang nana. Mabit lang, tamang isupo ta. Good morning, Mari Rebecca. Kunak tumot. Sika, di nagturong dito yung store. Umayak gumatang iti pamigat mi, Mare. Sika ngay. Tinapay ti gagarak, Mare. Oh, ato yung tibangus agat-gatangam, Rebecca. Agyaman nak, nana. Talo asupot manmet at tinapay na naton niya. Inayon mo tatalo supot at tinapay iti bayadak, nana. Sigurado ka kaday? Una na, nasingad agayim ko ni Mina. Iso nga okay lang kanya. Ay na, agyaman aklaunay, Mari Rebecca. Talaga ang nagasatak kang kaagayong ko. Ato yung tisuklim nakaw. Agyaman naklaunay, nana. Ay, sobra mo tikas jay akinagalantem nakaw. Ay nawaw, sigod mo't nana. Saan ko ngamin nga ugali ti agim imot kat? Ngam narigat mo't laang no sobra ti kinagalanti ti may sa tao nakaw. Anya tinarigat ijay nana. Mayat kat di ado ti gayem mo no galante ka. No imot ka ay katawan asino ngay ti mayat amakigayem iti imot. Ha? Kitaan nak nana, ado ti gayem ko, ngamin galante Sa bagay, saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Siyak ngamin, importante mo ti makuna as savings kanya. Saan akin naimot day jay? Noan niya ti amuyo ahusto nana, iso ti aramiden nyo. Di nak isuro tamok tar aramidek nana. Si kamot ti mangiluto iti bangus lakay. Tisuklik ngay. Ayun. Ay nawa. Dahito lang, manuti bangus aya. 120 pesos lang ang matikurang iti suklim. Nangusaram iti 120. Binayadak ti tinapay aginatang ni Marimina itay. Ah. Naggidan kami ngamin dita istor itay. Ay nawa.
Itan niya gapo abayadan ti ginatang na. Na, di nakman isuro si ka, Daniel. Sobra matinday ta kinagalantem, Rebecca. No imot ka laang. Di naksuruan iti kinaimot mo. Saan ka sursuruan tap nagbaling nga imot? Ti kanyak laeng, kat imbis ang gastusan ti kwarta kadag iti bambanag ngawang kay sa iskan na. Urnungam kit day, tapno adda gastusan tayo no kasta nga da emergency. Nagadulakit din nga mo. Ilutom ket din tabangos tamangan tayon. Mabisbisin ako. Umay ko isubli ti binulod mi atols kada kayo, nanang. Nasaya at may tain sublim mo langan. Idi pa'y may sangal daw ngor urayan ni tatang mo dayta. Tarimaanan na kumatiri daw tayaw. Isungarod nga inyag ko, nanang. Huwag gayam. Amangan kunak no adapay kwartam dita. Pangusaram iti kwarta, nanang. Adala kumagatangag anak ko. 500, nanang. Awan ti blue bills mo dita aya. Anayo mo na nga sa ngaribaw. Ala, muti nga rod ta 500, taso katak iti sangaribong. Ay na, agiyaman naklaunay, Rebecca. Talaga ama pang namnamaan ka nga anak. Ninanang mat, sipod pa'y idi, mapangnamnamaan ako na talaga. Sa anak nga imutan niya. Isu asi ka ti paborito nga anak, tagalanti ka. Gidaduma ka kabsat mo, adda tim imot da. Syakla ang mga mintigalanti kada kami nga agkakabsat, nanang. Nakita ka inik kamli na lang mo iti kwarta iti anak ko. Ikang kayo nga rod iti sangaribo, tatang, tapno awan ibagbagayo. Aha, para kada kayo. Saanad anak ko? Urnungan nyo kindiday ka. An-anun ka naman ni nanang mo ti kwarta adinawat na. Adda ka nung katangan na, tatang. Ay nawa, kanayon langan aday tatirason na. Adaman siguro in-order na ito online dan. Bayan yun, tatang. Mairuam ni nanang mo no kastalang anak ko. Itad mo mat amin adawatan na. Tapno ag-enjoyment, Kita amangan mo iti sobra kinagalantim kat awan maurnong nyo iti asawam. Una yan, ang pada kayo mat kini Daniel. Surwan nakpay nga agimot mo. Inya, No di yu awatan to'y sangaribo, itad kulatan kini nanang. bakit kita mamat Ay nawaw, ti anya manan guryaw. dawat kamat adawat iti anak ta. Pangusaram manin iti kwarta adinawat mo iti anak ta itay. Naa, anya ko matibibiyang mungay. Imbis nga isurom ti anak ta. Awan ta sikat ti number 1 adawat iti kwarta kang kuana. Naa, no kayat mo, di agdawat ka magkengkwana. Saan asyak tirang-rangam? Anya, Di mo suruan ni Rebecca nga agbalin nga imot, guryaw. makaamu ka man langay. Naibus mo't gaya mong timanti kalakay. Ikanak iti kwarta ta siya kung ti makaamu agumatang. Siyakon. Ay nawaw, siyak nga rudan. Siyakon ti mapan. Amangan no adda ti makita mi jay kat ilibrim tumanen. Ay nawaw, apay akastamot tanti pa nagsasaom kanyak si ka Daniel. Amamu kan Rebecca. Galanti ka launay no sa bali at tao ti saritaan kat. Kas kumay ti gayim mo. Hay, day tala ka na yun ti issue mo. No imot ka, ay katimot ka. Di nakiramraman iti kinaimot mo. Ay nawaw. Basta, naimbaga ka siyak ti gumatang, siyak ti mapan. Amangan no sayang man ti kwartaan nagrikrikatak. Okay, di sikan. Sika aminin. Ngam di ka agrek-reklamo Adala ko yaman di kananaton niya. Per kilo ka day, wano tay nakabutay. Tay nakabuti latan na. Dito 55 pesos. Manaw, May salang nana. itaman pa'y asikat may gimatang, Daniel. Una, ta sobraman gaman ti kinagalanti ni bakit ko nana. Amangan ko nak no isumanin ti baon ko nga gumatang. Kat masabat naman ti gayim na. Amangan no ilibre naman Dahita nga agpaiso, galanti launay ni bakit mo. Kaslay din na minsan, iso tinangbayad iti ginatang ni Mina agayom na. Nalabos mo't nga ron nana. Siyak ti masiksikuran iti kasya nga raramidan na. Agraman nga min ti riban ni Mina gayim na kat iso tinagbayad. Ay sus, agasam man dayta.
Diyak ka mo. Wala niya ti kapanunutan ta asawak na na. Narigat ti kasta. Imbes nga urnungan nyo, itid nakit deng iti sabali a tao. Kasanungay no agkasapulan kayon to iti kwarta. Pangalaan nyo ngay iti gastusin nyo. Dahil ti sana mapanunot ni bakit ko na. Urain na siguro nga agrigat kami. Santo agnakam. Nagsweldo kayo kanong magaya man lakay. Ano, anya kumaita no nagsweldo kami? Na, awan pa'y inrimit mo kanya-kanya. Siya akong timang idulin ni ti sweldo. Siyak ti babae, Daniel. Siya lang ang timang idulin. Narigatan. Ang mga numaigastos mo ta aminan. Ay, nawaw. Awan ka di ti panagtalog mo kanya. Noon niya timbaga, iso ti masurok. Saan ang agbaliw? Ay, umunay kan. Ala, imutam ti padam a tao. Tamakita man no addan to tumulong kan kano si katag kasapulan. Saan akin na imong ti gasto nga raramidak? Ngamin, para da ito iti masakbayan ti pamilya ta, bakit? No di mo ma-appreciate da ita, saan ko naparikot da ita? Kasano ama bendisyonan ka no imot ka? Ti kanyak lang, kakisayam ti kinagalantem. Sana dakas ti magibigay ti bendisyon ang naawat tayo iti apo. Ngam adda ko mati limitasyon ama ko na. Na, asino tinangibagakin ka amabalin mo ti maturog ditoy, ah? Ay nawa, dito'y mati silid ta. Pagturog ak kumangay. Maturog ka ijay salas. Wenno saan, maturog ka ijay ayan dagiti ubing. Apay mo takas ta. Tamakita man. Nasakit ka di tinakam mo. Tasaan ko nga impadulin ti sweldok ken ka? Asino mati saan nga agsakit tinakam na no kastalaang? Kasanumot nga men, di mo ammo ti pang susaram iti kwarta. Amo ka, kontrabida ka ngamin. Tunggal adda aramida, bidot adagos iti imatang mo. Ibagampayan a sobra ti kinagalante. Pudlumat, sobra ti ginagalantem. No saan ko akontraan, awanan na. Anya ngayon ti mabati para ti pamilyata. Ay basta, maturog ka ijay salas. Di mo ipilit ti kayat mo. Alaman, ipadas mo man ti agpalibre ka dagiti tattawa ka na nga ilibre. Kita, ano ilibre na kamat? Grabe ti kinaimot dayja a Daniel nanang. Ay nawaw, anya man ang tinaramid ni Daniel aya. Saanan asyak tinangyawatan na iti sweldo na nanang. Iti anya aga po kanumay. Hay, jakman amo iti dayja a lalaki nanang. Si kamot ti babae. Rumbeng na lang nga itid na ti kwarta kang ka ah. Imot ngamin, di na kayat nga da sa bali at tao ang mairanod iti kwarta ang nagbanugan na. Narigat mo't no ilibre yung amin. Anya nga ti babati para ka na kayo anak ko. Di ka man sumanao dita si ka, Guriyaw. Saan asika ti kasarsarita may? May saka mo't abak-bakitan. Imbis asuruam tinasaya at anak mo. Anya nga ti gastusan da, no may gastos amin na kwarta. Nodda nga ti emergency, alaman. Apay nga iimot mo ti bindisyon nga inted ti Diyos. Na, Kasano ang mabindisyonan ka no imot ka may? ay na, saan ko nga imbaga nga agbaling nga imot anak ta? Ti kanyak lang, kisayan na ti kinagalante na. Saan adakas ni mangibigay iti bindisyon? Hindi na kumama sobrahan ah. Agpasalunta ko mamanan, Mari Rebecca. Kayat ko kumamare, iso na lang ang tawan matan kwarta. Ay nawaw, si Kapay laang ayat ti maawanan iti kwarta. Awan nga rodon, saan mat ngamin nga impadulin nila kay ko ti sweldo na kanya. Di, saan ka nga rudan nga agpasalon ita? Anya nga tano ilibre nakmat mare. Ah? Siyak mat ti ilibre ko na. Ay, kwa, Mare. Bagaan kantulaangan no adati extra manik. Awan pa'y ngamin itakot. Para kanyak laang mat tinabati a kwarta. Nay, unay na tanga uyak mo bakit? Ay, wan nga rudlak nga eh. Kaslag tarang kaso ak. Nagsakit ti ulo kan bagbagit. Ay, agpa-check up ka matan ah. Adda kwartam dita. Ipadas mo man ti agbulod iti gayem mo. Ni Marimina. Isumata ka na yung ti libre no da kwartam. Ipadas mo ito masidagkin ko ana. Ang mga no da maitid naging ka. Sige lakay. Padasak man nga rod nga awagan. No anya ti makunana.
Hello, Mare Mina. Nakaawag ka mat, Mare. Anya ti masapul mo? Ang mga noad na extra akwartam dita, Mare. Ay, nawaw. An-anuam ti kwarta, Mare? Pagpa-check up ko Mare. Di ka madanagan. Buludok mo't. Bayadan min tumulaang. Pasensya kan, Mare. Ngam awam mo kwartak ita. Uray manulaang, Mare. Talaga nga awan, Mare. Agpakada akong tanay. Adupay tinaskan nga aramida. Ay, nawa. Inadap na ada ako sa cellphone. Pasensya kan. Ngam talaga nga awan kwartak ita anak ko. Dumawat ka pa'y laang kinilakay mo no ada idoldolin na dita. Agpakada akong ta ada tilakad mi kinitatang yu ita. Ano timbaga ni Rebecca? Kasapulan da ka no ti kwarta. Ha? Apay, ano tinapasama kaya? Agpa-check up ka na uta nasakit ti ulo kan bagbagina. Aguyak pa'y. Ay, dahil kanti ibagbagak kang kabakit. Anya nga ron maaramidak, kaawang mo nga ron ti kwartak. No saan ka kumaadawat-adawat kang kuana ide? Di nakaurnong da kumamat. Basol ko pa ita. Wan taimbis nga isurum di anak mo, tapno makaurnong da. Saan? Tamay sa kamot adawat-adawat kang kuana. Naimbag kumano sa nakumkumpurme ti pangigasgasto sa may ti kwarta daw dawatab. Ni kumarim de sangay. Inlibrin da dyan saan ka di? Jakmat nga roden makuntak lakay. Makitam da ita? Kung nakaman, no ado tigayim mo. Adumat nga agpaiso lakay. Wana, ngam ita ta si katag kasapulan. At dada ka di? Awan lakay. Adula ang tigayim mo iti. Ngamin, adumot ti kwartam kan sobra ti kinagalantim. Ita, ta si katag kasapulan. Awan damot aminen. O sarong pa lang detoy. Agpa-check up ka. Iti kasta, masigod daw yak mo. Narikat no maakaran na gitubing. Ay, agyaman naklakay. Agnakmam daytan ang napasamakin ka bakit? No adda kwartam, mangidulin ka iti para iti pamilyam. Tanarigat agdawat iti tulong iti sabali a tao no sikat agkasapulan. Wan lakay. Maawatak itan. Kontrolan ti kinagalantim ngamin, bakit? Tano sikat agkasapulan. Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Kan adalat tadag iti tao aman ang gundaway. Saan nadakas ti mangibingay ti bendisyon? Ngam adalat takuma ti limitasyon na. Nawatam. Ay, nawaw! Saan adakas ti mangibingay iti bendisyon a naawat tayo? Nupay kasta, adalata kumamat limitasyon. Tapno saan tayon to nga agbalin, akaasi iti udi na. Nang runa pa'y no adadag iti manang gundaway at tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.